Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Akan penanganan Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan sholihan. Sadayana baca Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan sholihan wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Allahumma barik lana. Baca sadayana in rajaba masyarana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana wa balighna ramadana hasil maqasidana. Allahumma barik lana
صلى الله